Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariami si ku agama wallah subhanahu wa ta'ala gini kapagimbitara mirkano nakapkembunga mirkano walalag sabab ko ditano di kapamagugupa ko suatano na may to aswatano si ku agama Islam nakapakalagyang ko to asabutano si ku agama Islam agyang kaya piyang balantano may to ilmu pito kahalaka pembetulan sa musalsal al-fawaid al-ilmiyah. So mga dawan ad na kekuwaon ilmu na ubad na keber tanurun bantay o pitutiman ayam ananian na kiyang bulan tano na gyang kaya kilay tano sa gyang kaya kisurat si channel na batian tanurun naron tanurun bisita an tanurun makapamakinag kung mga pitibarangan mananian na mga dawan si ku agama Islam ubakalo-kalo na makakuha tanurun sa dawan si sa dunia nagusampay sa alungan na mauri balasan tanu wallah kung di tanu di ka pa magugupa si ku agama wallah subhanahu wa ta'ala sa dunia agusi sa alungan amauri.